Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kisamla puli bat ki riu pat ba kila thap ti kum kadak ka jingsngong tenan padien be kila dappet ya ka film ka chithi kabala peni ha ka first Meghalaya International Film Festival kabala long menta ka sngi ha ususu tham auditorium Shillong ha ka ni ka sngi lawan bansa khilang ka director ka kong Simi Kong Thiang ka puron Asunta Papang uting shop uba James Sim le bat ki wede ki bawan ni shimenta habaya keren ba ka kong Simi Kong Thiang bat ki ting shop bat ki puron ka film ka chithi kilapan pau ke jingkemen ha bagi layu i bagi pat ba ki ai jingkershan bat ki dan ke jingkermen ba ni ka film kan sayo jingkershan biang anda lapan i ha bijo cinema Shillong Kulish pun kong nila up slam ban i ka film ka chiti tang li i te pisne kum no ha ba filap ka film jo filap plaj hang ne matak la bon ha ba pa jang ne ha library so men ban ngap na borok ki bami ne na po auditorium ki internet film no katai kami ki national film de kai ke pangi present shaki audience jami ndakila internet kam ke pangi present katai ke la pon sure tu kandiat boleh pi ai keten kachiti na marba kadai ka daw tenrai jong ka kani ka story am ka daw nga ai keten be kachiti te nakatu kibre bukan pai kinsawan elaborate kan kayak jimut ka chiti bikin mau punya kajuk masya mo juk kachiti mentak lawan juk social media kibre gi pakli sama ada ke social media kalau kembali revive ya ka kita ikipor ki bala dep mo ko magini namar ni kinong snafun ni thu iki khana ma tek deng kuman preserve ya kita ki memories ki bala dep namar myo shu kita ki memories ki ba shadin te tang lang ba film hi la ban preserve iki internet pa kishti ma das hate kanika kanang ipiburi aktor lalu basdang tu bakut ngimi i aktor kumna pi kawan raya pi ka jimut tu pi ba pin pendom pi ba mo pi ba du ben apa je ka film pi namar hap hi ban play indian ma kung ni director te hap hi ban play ma namar hakatu ka balinga puri o ya kadur jong kadai ba hakajing mukdur jong itu khana itu karakter i empat yo i kadur teki kumju ki audience kin yo i kalong kumba kia baru arut ki ba ka film ro kini wi ki ba pe kini wi so tenat de ka jisneng kadai ba imlong ban bu eki jing snusi ma jing snusi ke jing shem jong ni ke jing in jong ni i hap ban ni thu namar ladang ibu insa long depressed ma insa snow shae marwe so long marwe tingi jin no iglunti bas new ben te ndang ila i thu ba kino ke bang snow snow jan ya ke ba ni shem jing lami ke jing snusi te kamot kajing imro kan long ka bas tenat ka bas mana Umar kan ke film kachiti ngasau buat ba kalau abah kata itu kajing ruai kachiti kibre kelas tenat pulat te kalau kan usnem kalau ya kini ke film pelajana i shoot ya kene film lu arjar ka kendai te marsin dep shoot arjar ka kendai sedang mau pandemic first pandemic te hadin nang tu ngila yo ban check dala check mut ban shoot biang kidang don sa live person ki ba ngam internet tingi mut ban reshoot biang dari jia yang tua pandemic system te adin nang tu sakane election sakitu gi jinjia ba ter no te i up kenya namar ngila up kat tu adu arjar kat kentai i up kenya ka por ka biang ha ban release te lano pin ino habiju pa ba lakwa up ba ino ene ka film habiju sinema ya mentangan penyo swai ka ni censor board of film certification dala dep nang tu insa ngini aplang ngini khna bela exam taru te ndala kut ka exam insa page ba ini teri but ya kejing light jong ki theater kene ke film kachiti ke de bara bakat no ke film ke bakat no haji kene ga film ke bakat khandai kat kena teli subang ma te ki chu lam ki aktor actress ki ba kene ka ba playing character de ga Sunta Papang nangka i kunjungan i ikratia komplia ba Petrus by Laser bane but James Kashi kunju usenran
Ikremen bakane ke film jupi kan sahit. Anjalami habiju cinema. Malaysia pun ikajing support jangki. Nang yai support kenang mangan nang yo same shushu pasna Malaysia. Malaysia pun kau. Malaysia pun. Malaysia pun nilai mentah ya ke film jupi ha library. Dia pisau kumno mentah baka film PE lade ha screen. Pejbaru ke pelang ne. Pisau kumno lade ki ai kajing yi ju pejba ya pi pos cinema. Indonesia mengkaban angu ubre play tag berat mana maka ada kami ke sama ai play ni ni berkam lewan bertiru dia untuk ya cuba dia apa ada kerja hot kerja mesin kebeningkong hitam coba mendengarkan film meningkong banyak dan entah film dan masuk dapat kecil keben angu play tag berat bala ai berkantang angu ikon seni bala ai bentai nak film masuk keben cik dia seni meningkong baik Masya aja dengan film mana akan berciti dengan semua komen haru bersinggah kena syuk punya tiap masuk belaya ke syuk sama bang dia dapat audition mah dah hadir dalam aja begitu panak dalam itren ikai dia bawa bang nang ladin dia badang tak kisap bang ada ladin nang la ada dia ketika jingarap cumi komsimi ikai direct ilung biasa men rupa baik I support ni terapar kita kapar ke bapi dilek ke nong buat itu nar pula nong buat ni kum nak kapar ba namar ba simba dei banong ban ak film te ladangi aku ai di hapan hati buang hapan kelet ya lah dia I mean ban saakin itu karakter lada kapan aku ai ru hapan ak men ru habiam shisha namar ba lada isu bentuk dan lagi long artificial ke umumnya untuk long fake tak kenal yang shisha ni kita mengi Pidan jikaman em bahkan ke film kaciti kan hit dalam mi habiju cinema berbagai upcoming nanti wahai film jupi Kerman sekali. Oh, itu jikaman ro. Itu jikaman, break kermas ke. Itu jikaman. Dia kayak kerkum ke jenglap jupi pi baak ni ke jengmut jo kaciti. Mentah kalau peni hang ni mah library. Pisau kum noi ke kayak ke jengmut, kayak ke jisnam. Jisnam jong ni ke film kaciti jismu jangan terkalong. Depan Isyar film tip ni apa ya kayak kepada imdir ban koi ban isyar ban berkhabit kali ba oh yang aja aku ta oh ada kita tingi ya hajing ya kita sistem ni mat ni la kami kelano ada kayak jisneng kolong ba ada ni mat ya ada nur kami ni mat ya ada ada yang semne ada ada hai hai ru imdir ban koi ya karai ban ya kelano ben mar kecinya kelagan ya lam syuk sya kecing ya kita kita hai kecing senang kubut depan long ki baya sya bat to setelah ngin sedang yakran bahabat pin dalam mi film habiju cinema ngin sendiri kumyang kumle shibun kong sempat kumle shibun ba alizar bare te ngin setelah ngile pet mene ke film kachiti pet ba kala kamilanti temata ngile yo I ke film te hakne ke film kachiti pi aku mi aku karakter jonga ne ke film de makian la keten penat makian nomor de mama jong I persah jonga te hakne ke film te ka main ka karakter jonga ke ku mama to ka pi menta bercerita pi kan ke film kelas Islam ha de pi kum noi la de li tak pej ba ki kum no tertung ke snap pi kum ke jing syam jonga te haba ya keren ba ke film nomor ba ngilaya ringdur la Islam ba te da jingwan jong lockdown ni katai te haban dili te kelong ke bustanat haba apoi hadu kene ga kendi ba yo ban pelat mentaksi ba kedai ke premier hero ke bangin pat pelat menu te ka jing syam ke jong aku bangai imen mentah bang pet ya lagi mensra kadang care kemudian so ese kadang don gijing guna aga acting but hot ye le ban learn ne ban
ban pen tebet ila dia nak senam te dese mentar la compare ke acting play jing pe jona mau ba ka dunah dai idon hi jing dunah lian sot Kaciti pi lamar ila dia ba. Wah, mesyuar ki pakali samla da Kaciti. hoi Atau untuk film ki beni ba pakali samla da Kaciti. hoi Kene ke juk mesyuar mentar ke jenglap nya pikir ko kene ke juk social media. pi ka jing koridor jong ka citi kalong ka ba nila ban jong ba nila ban ya nujor ba kene ka juk mentan ba ka jing up ya ka citi kalong ka koridor ba ka ba kongsan ba habang ipa ya ka citi teng ka poi ka ka jing kemen teng ka jing susi ru kawan kamju dan ka juk mentah ki don Facebook ki don ki Instagram ki pa message share jack no telakut no Layo tu layo. kalong no ta dan ba kani ka film city kamut tan spang city nei ka ya deru ba kalong yeng long sem marba ngapet bang ngapet ki pun ki jing ha ki long yeng long sem te ngapai bun ngi ki breng ni la ben hap Pi dan jikerman amba andala mi biju cinema. ha Kebakin aji kesan ami da film. hak jing pe jongat te namar kalong ke ki bala ban penyahap bat ka long yeng long sem ki don ki bala ban pen mong borok ko wen re ki don ki jing duna long yeng long sem dengan nget ba ki ngadon ka jing nget ka ba klan ka ba ki pat ba ki nai ka jing kersan mar kedai ka family movie ba baro ki la ban yawan ban yepet kamdan ganu ka jing nom no ta ka red flag ban ong ba mlong klong na kana mi wan pet re nget ba kadai ka safe movie bat nget ba ki pat ba kin ai ka jing kersan kum ba ki ai mata si ta ka international film festival Takbishbun babara ngin se kedupat andala mi ka film biju cinema. play video Takbishbun ba James Imli pi kene ke film Kaciti kene ke film kemana kong nak no. Kau kadang film apa ni kong tam yang kadang projek apa ni kong tam yang Kono bi poi benak kene ke film Kaciti. kadang kerjanya day lah slam lah haji sang lah plan ni kiwai di projek ada kadang hadin bagi lah thok yang script kadang jam i ang bang semua tanat pak kadang script nam tak khasi kerjanya collaborate lang ki jantia ki kriam mat ki war no di kuat pani collaborate lang aju di ong kenya di shuf kontak ya support di hadin mentah pada kani nanti sim dokumen hi apakah sesok pani tanat Pila kuatnya ban ino ya ke film jupi biju cinema menela pilih apa Central Library. Saus na mila am aja siya tak covid tak susu segi pada technical contoh film yang karena sekarang kita pak hiru sekadut lah pani tu jing wai tak ketik pak kita orang kita pak pani ino dan ngangit sekarang pak kenyai sya himo mana ni cakap nak lihat jangan tinggal kuat siapa pani sinema Pi batai kendir ke storage pang Kaciti ni kini ba sudah pakali sama ada Kaciti. Batai kendir ka kalau kumno ka pakali kentai da Kaciti buat mentas social media mo. kecing ya pet sisi ngapai ngar ni tu dia lading alapi ke pon ha siapa tu kalau dan ke pon nginang hab kerdan mane fo siti ngangit hidu pila alapi ke pon kalau ngunu kadang ke ba kamsu tanah susu kalau ba ki pon mun suang ajukan mau ajulong teng du nong su senti ki ber hapong tin kasi jong ima pon perak siti ki we di katu ke excitement jong ki man suang ayu i don si sa tingaru aini banta mangasim perkat ikai ke bangi lai kendu mensuah kan ada jinglong kena ru long lai kendu mentah ke jingai per mensuah mentah lai per bun ki mensuah dai kendu ti kande kam sim tahu shu nangit ti kata ada mentah pada lai WI lupa na mobile social media ina macam lai kendu mat kawan kalau ke jingai per ti bun ki excitement kala kam duna ni Dia hakane ke film ni ba labori ya pi mo. Barki pejba ki kaddo asyoban kot ke film. Bale labori no ya kador pi hakas cinema buat batai kendir. Haka juga kalau misteri, wah lihat penting kedua kepada atau film, kedua kepada jangan aku aktor ni film. Ketika plan ini dengan jadi director, ikuan dengan jangan bah, dah aku nunggu kat kamlong itenan, ban siam ban lap kedua kepada atau aktor mengarah dari new face, newcomer akan dia film industri jadi kasih kejongi dengan kerana sekarang mereka jinglet kejongi dulu ada juga betah bah kerul kejongan kepada nak film kalah. Kalau company ketik kemudian baik adut kemat sisa kita pun kepada di dengan skam
Ada kadang di kota. Kayak gaji senang ke pilap kumu aktor ne film pilap gaji senang kumu ke masalah. Kata kamu serius kemudian nama apa kita pun kini ganti nak se. Kuat berpendi, kuat kini kontai. Ada kan susah kami ikut sama. Pet nak kebentang kajing kuat film mungkin paling kiong ne Pak Ban Q kamar film. Jadi banyak dekat kajing sofu dekat kajing stan. Jadi banyak kajing bi mensungop dekat kiong diwe. Dengan kemangaya dengan lenti, masuk kemen sekadai problem kau kan. Badi kanun ko kam dengan frei, ada yunung kau ni buat mati. Ani alam lenti. Kemudian jika iram yaktas, kamtam itu yang sunta. Mai itu long aktas kembali bentai katri ni kam i ba. Kemudian jika kajing long open, ya baru nanti dekat kajing start dekat ira. Berkajinget menunggu nong kau. Di ipoi sudah berdengar thong ngaruh kunjung anget kata lenti. Maka kemen sekam ikut sama macam ni. Ki badang kuat banyak lenti itu nai kuat kerki nunu kam yaisha sayo hi kanta cepi Please pun saya kena dapat dalam mi habiju. please light up ye itai mo ithei ba tap nusen Piton jikerman ba dalam mi kena ke film kaciti habiju cinema. Kena jikersan ne kumno ke ba. Ketum kejing pilap ila de pilap. ka kumbanga la ak labon teli ki film tengah lab akan ke film jong ka city dah ke cukur ke porong ngadon ke jingkermen namar ba dalian ga quality mo kum ki technical to nong shoot na paro gino ki acting dan ke script writer kamtam by gong semi bala pau buat teli ki film kenek city kalau ngaba pair try kalau special na banta i gong semi namar obat kine kinong act kine ki artist ki itai seni baret ro karakter baret ro hendai kila nang banjiet kila ke ba biang sisa kata karakter tengah kermen ke film padang bila release support cinema hall kibreu kumjo rapo OTT kin sa release yang singaw yang kibreu try kin sa 8 kin sa 1 ban kersyan ye ke film si Kena kaciti ke kaya lang ang magkeren penar kan kasih. ya krek lang keren benar kan kasi kumjo rodon ro ki ba long ni ki polis ro kum Dakar de gitar ki keren di Dakar hindi ki klek lang hang ne nomar ba ket kum ka jinglong jongi hapo ka me khal ya bon ka ketian ki la klek nomar ki brio ki la bon baya selok ba don ong ki me khal ya da ye don not borok ba garo kasi benar roy war ngam borok ye don not apa don khal ya ya keren don ye kata ka borok i ke lok ka ketian Aku boleh cuba pada saya kena dapat fi habiju cinema. ta boleh bon ye ro